Kristijan Golubović je nakon više od 8 godina zatvora pušten na slobodu. On je već najavio da će odmah po izlasku iz zatvora da uđe u Zadrugu 4. Njegova supruga Ivana Veljković sve vrijeme je čekala njegov povratak. Dok je bio u zatvoru, ona je sama podizala njihovu ćerku Veru. Nakon farme u medijima je kružila vijest kako je Kristijan prevario svoju suprugu. Ivana je na društvenim mrežama svima zatvorila usta. Ona je objavila: "Volim svog čovjeka, on je sve moje. Prvi i posle njega niko neće postojati, čak i da ne budemo zajedno, on je jednom i zauvijek. I da me vara i prevari dosta više, on će uvijek viđati Veru i mene, kad god poželi. On mene zna i ja njega, mi život dajemo jedno drugom. I da se zaljubio i da me prevari, to ne znači da nas nikada neće vidjeti. Vidjet će nas kad god poželi, dosta više ne dam svog muža."